Anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marina News FM Management and staff. Alas 9 na, oras na para sa gitik-gitik o pasiaw ni Lando Bisaya. Lando Bisaya, makalingaw o makapawala o problema o sa magiluang gihula. Tune in na sa Marino News FM 106.7. Sisig na! Hala, hayag! Nasa kuriko. Klaro kayo nga akong agtang, di ba? Happy morning. Hello! Happy Wednesday! Wow, good vibes lang. GB lang, GB lang, GB. Happy GB Wednesday ka nung tanan. Paupay na aga. Assalamualaikum kanong buenos dias. Good morning. Og syempre, naimbag nga aga sa tanan. Syempre. God bless Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Wow, napunta. Sa mabulukon, hudyaka, kajala, abante. Wow, abante doon. Atlas mo, abante me. O, diba, andam na ba mo? O, ganina ra. Pagkagwapa dyan ako, diba, ni kinabuhi, no? Oh, syempre, good morning. Once again po, sa itong mga sokay ng Zamboanga City and sa mga Pizolo, good morning. Oh, syempre, all the teaching and non-teaching personnel of GSM, good morning. May buntag ka na itong tanan. Oh, syempre, sa atong mga pinalanggang estudyante. Wow, syempre, sa atong mga incoming first year. Wow, see you on Saturday na po yung exam. Happy lang, Jod. Corrected by. Wow, pag kaninot yung kayo. Siyempre, good morning, may buntag. May buntag sa among college president, Dr. Roy Valesco. Hello, sir. Good morning. Og siyempre ang among OIC, karon pa ka na sa, diba, si Dr. Priscillaria. Good morning, ma'am. Sir Joseph, good morning. Siyempre, good morning atong Vice President for Student Affairs. Good morning, Mr. Roderick Dieter. Good morning, sir. Mother Roderick, good morning. Og di sa XYG po dyan. Happy morning ka na sa Purok Dos. Diyan sa Sambod, happy morning ka na itong tanan. Og diyan sa Gloria's Canteen. O si Ate Linlin, Robiuda Rosales, o si Lizelle. Happy morning ka na itong tanan. Ingat lang. Wow, siyempre, good morning, may buntag. Oh, Mr. Regan Sitoy, good morning. Good morning ang atong head sa Student Admission and Scholarship Office. Wow! Basta ang requirements tanan, photocopy lang dyan to all first year, ha? Bawal magsabit ng original. Okay, syempre, you keep the original para kinanglanong pala sa uban ninyo nga. Correct. Syempre, good morning. Yang si Roba Nicago. Good morning. O si Abs Atiola. Good morning ka na itong tanan. Replay na akong live. Replay niya siya sa among page ang 106.7 Marino News FM. Wow. Check corrected by. Diba? Syempre, good morning. May buntag. Sa akong mga friends. Live ko sa akong Lando Bisaya nga account sa akong FB. Hello, good morning ni Eugene Manangkil. Good morning ni Jane Maramara Suzon. Wow, good morning. O ni Connie Doblado, good morning. O siyempre ni Ombra Asiri diyan sa Holosolo. Happy morning ka na itong tanan. Assalamualaikum. Ingat lang, Joe. O siyempre, good morning. Miss Mari Bibra, good morning. Ang atong Director sa Public Information and Communication Office. Good morning, happy morning lang, Joe. O ang assistant, si Urson Benitez. Juana Siding, Rosalios, good morning. Yan, Isabel Braga, good morning ka na itong tanan. Captain Marnet Apit, good morning. Captain Limon Lorente, good morning. Dr. Christian Chong, good morning. Dr. Bingel, happy morning. Sir Salon, happy morning ka na itong tanan. Siyempre, Dr. Elineta Capasyon, among head sa Sports and Socio-Cultural. Wow, hindi ako, diba? Uy, nag-text na ko, Uy, congratulations, Sir Lando, sa imong sepak takraw. Imong suta nga champion of first runner-up sa first Olaso Cup. Mga salamat lagi na.
mamay ko ano gini ka. Wala man i-mention ang coach o assistant coach. Man. Siyempre ako ang coach. So, siyempre ako assistant. Si Dr. Porfirio Bingel. Mga assistant. Wow. Correct. Nanangunta diri. Nganong maligo pa man ko Sir Lando? Nganong maligo pa man ko Sir Lando nga panington naman gyapon ko. Ana di ba? Sino. Nganong i-charge man yung cellphone? Nga malubat ang mangyapon. So ayaw na nag-i-charge. Pagka. Di ba? Siyempre, good morning. That's the Skybox Coffee. Good morning, Mami Arjen Fajardo. Good morning. That's Upper Juliano. Sabras Machoy. Auntie Chanda Abel Pado. Good morning. BJJMP. That's Upper House. Skybox Coffee. And, siyempre, sa Palas Batchoy, ang number 1 nga Batchoy diri sa Zamboanga City and sa mga peninsula. Wow. Siyempre, good morning. Sa GNJ Turing by Casa, good morning. Sir Paul. Ang Christina Casa, good morning. Kami lang po kay Sir Bugundol, si Malay, happy morning, Papachi Bebicino. Wow, si Dennis. Si Jake. Wow, si ko lang nga, Auntie Nolpa. Happy morning, kanatutanan. Ate Annabelle, thank you. And Uncle Edwin, thank you. Happy morning, sa Sambuhod. O si JM, Sir Mario, and Ma'am Jill, happy morning, kanatutanan. Best friend Flores, si Alviar, happy morning. O siyempre, good morning, may buntag. Ate Bit Myron family, sa Ayala. Diba? Bitaw. Manayon nga, mapayong mga, nga na manguyab pa man ka. Nga maayo naman na sa pilmero. Hindi kadugay, wala magbulag, mabasted man mangyapong ka. Diba? Correct, happy lang, Jog. Napadiri. Napadiri. Pwede, Sir Lando. Pwede na ko kuha ng back pay bago ko pwede ko na ko akong back pay before ko mag-start sa trabaho. Napala tayong nana, no? Kulirit, happy lang, joke ko rin kung mabuang ko bayuat. Hello, good morning. Siyempre sa itong mga driver, mga gwapo, no? Dexter Sebastian, Johnny Balumi, si Jula, diba? Si Dondon, Yalviar, Vincent, si Jobel, happy morning ka na itong tanan. Wow, mami, dala pa ni Apaw. Madimara Chong, si Makoy, happy morning ka na itong Mindanao. Mother Esther, Jumardahay, good morning. Bisang, akong kumari, Atiban Mel, Kadal Tumanda, Atibit Panilya. Siyempre, good morning. Sir Eric Villanueva and Ma'am Norma Villanueva. Good morning. Siyempre, itong mga silingan na ito pagkaon dyan na Mami Omarjo naman family, Irma Flor, Cedric Cristel Villanueva, Kyler and KK, Shai Marico Diyos, Aisha Tantan, si Bella. Happy morning ka na ito tanaw, di ba pa? Siyempre, itong mga soke. Atong mga soke diya, sa Pueblo, wow! Nasa Paseo of Justice, mga karinderya, mga vulcanizing shop, nasa Tumaga, sa Matuod, sa Tumaga, no, ako mga ati diya, hello, good morning! Soke, jo kayo. Kanta sa ta, palang nindot na siya, yes! Okay. Pagklaro ka. Correct. Diba? Wow! Yeah! What? Di mo ang tanan nga akong nagustuhan, gwapa na buutan, laing bayi sa uban, untay mong mabutyagan, sa imo ko ganahan, buton ko ang tanan, pero ikaw mako lang. Wow, itong bugtong itik nagkapagapaninindugan. O ikaw makitaan, kalipay ko dili masabtan. Kanimo lang inday, mipitik na ako ang dughan. Yato ko ang tanan,
ikaw akong ampingan, kung imo kong pakatan. Ayaw ka balaka, 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 ayaw ka balaka. Ikaw akong pakaslan. Ayaw ka balaka, 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 ayaw ka balaka. Iyat ako ang tanan. Sukat ikaw akong nailhan, kalipay ko dili masabtan. Kung ikaw akong kauban, problema ko tanan malimtan. Sukat ikaw akong nailhan, kalipay ko dili masabtan. Kung ikaw akong kauban, problema ko tanan malimtan. Ang butan, magkaglapan, babay sa uban. Untay mo mong butsyagan, sa imo ko ganahan. Pato ko ang tanan, para ko mahako lang. Oh, gustong tiknag kapagapa nining dughan. O ikaw makitaan, kalipay ko dili masabtan. Kaya mo lang inday, may pitik na ko ang dughan. Iyata ko ang tanan, ikaw akong ampingan, kung imo kong pakatan. Ayaw ka balaka, 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 ayaw ka balaka. Ikaw kong pakaslan. Ayaw ka balaka, 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 ayaw ka balaka. Iyata ko ang tanan, ikaw akong nailhan, kalipay ko dili masabtan. Kung ikaw akong kauban, problema ko tanan malimtan. Sukat ikaw akong nailhan, kalipay ko dili masabtan. Kung ikaw akong kauban, problema ko tanan malimtan. Yeah! Wa ko damay gumagkuni mo. Wa ko nag-expect na murag kong gilumay. At yanig yung gugmamok kalami isang kita inday. Kung nabiktima mo, panagalit inday. Kayo na, hala, sabligin ka sinday. O, diba? Imo kong gilumay, diba? Pero ako, happy lang doon ko pagkaninot, diba? Hey, feeling Easy. Oh, dapat na. Sige doon ko mga katano. Hello, good morning. May buntag. Siyempre sa Prince Lechon Fast Food. Happy morning. Si Ate Peg. Good morning, Eileen. Si Marvin. Si Henry. Happy morning. Si Chopper. Rodonel. Happy morning. Prince Lechon Fast Food. Nadia sa Estradas din sa Tituan. Wow, kalamedyo kayo. Tilawi lang. Alas sugod na mga kasuke dito. Pag ganito kayo. Wow. Oh, siyempre. Oh. Siyempre, good morning, may buntag. Ma'am Dines White, Sir Del Cosalem. Wow, sa Preslechon. Oh, dala ng 0936404014. Oh, nasa lang mga lechon packages, mga belly packages. Wow, nasa kinabuhi. Wow, pag ganito kayo. Ano eh? Ang kubayot, nasa kinabuhi. Napoy nag-text na rin. Nganong mukhaon pa man ko, Sir Lando, nga ako naman yung kuhaan igawas. Napoy usa diri. Oy, Sir Lando, nganong dito ko ganano kwarta. Usaw mo ng kwarta nga magasto ra mangyapon na. O na. Bantay bitaw kit ang taga-stupad malilinya ka dito ka. Bantay lang jug ka. Iampak mo sa ulo mo to. Oh, di ba? feeling good. Oh, di ba? Ang taga-tol. Mabuang ko bayot na sa kinabuo. Oh, di ba? Ako gani. Ini ka pag karong adlaw no, kaduha ko naligo no para ugma dili na. Para dili na ako maligo. Oh, di ba? Hello, good morning. Infinite Salon and Barber Shop. Good morning. Oh, Angel Milano, good morning. John, Jerry Primar. Oh, Uncle Modi, Uncle Richie. Dimbo, happy morning. Ay, di ko dalis menyus sa elong sapat. Good morning. Good morning, happy morning, Joga. Ayo. Oh, di ba? Oh, yung mga boys diya, happy morning lang, Jod. Mabuang ko bayot na siya, oh.
Hello, good morning! Ito mo sa Isabela City. Happy morning. Labi niya sa Isabela City sa Balibaluna. Happy morning ko, Ariel Molion and your family. Si Ron Cross, Lenin Boy at Tining Faisal, Earl Dominic Tarusa. Happy morning ka na ito lang mga Tarusa ba? JD Begang, Jerry Garcia, happy morning sa Magapur Centro. Happy morning. Wow, ingon si Johnny Joe. Hello, good morning, Solando. Makalinga juga. Oh, dinining Kasanyangan watching na. Wow! Hello dia sa Kasanyangan. Happy morning. Oh, wow, pagkanindo to. Punitin ang sedula. Kana, oh, di ba? Nako diri oh, nagitext nako. Oh. Ah, napagitext nako. Oh, Sir Lando. Among silingan ba? Oh. Masama, naiputok? O, putok daw. O, putok ba? O, minsan lobo. O, minsan lobo. O, minsan kilikili. Kilik. Di ba? Napoy mga flat. O, napoy mga flat. Minsan gulong. Oh, minsan dibdib. Oh, napo, nakadapa. You hurt me a lot. Napoy, nakadapa. Nakadapa daw. Oh, minsan sundalo. Madalas ilong mo. Baya, oh, nagali panos, ng panis, oh. Minsan pagkain, minsan laway mo. Ano kinabuhi na? Ibang text naman ako, di ba? Oh, di ba? Napo, tinood niya siya. Tinood niya nga, masama ang magtanim ng galit sa kapwa. Tinood niya siya. Oh, di ba? Oh, madyo na siya, di ba? Oh. Pero mas masama ang magtanim ng bata sa hindi mo syuta. Joke lang. Joke lang. Wala na daw. Tinod kaya na. Diba? Aray, ayaw ba? Oh, kanta mo ko kayo. Walingaw ko. Dili na good vibes ko. Diba? Wala pa stress. Wala stress. Oh, diba? Magwalang stress ang atong kalipay. Smile lang. O, diba? Happiness. O, imo ng choice to be happy. Wasalay butanay. O, diba? Ano correct? O, anak, kanta ta. Hindi, wag kinabuhi, no? Walat lang. O, diba? O. Yes! O, diba? O, Nana, din na kinabuhi, oy. Yes! Adlaw, ikaw ang gusto kong makauban. Adlaw ko kompleto na kung magkuyog tang duha. Muto kong gali ka maakaw ang karon pwede kong lipaya. Kay ang babaeng gipangarap karon ako na. Ikaw ang akong inspirasyon. Basta magkuyog ta pwede kong lipaya. Tungod ni mo, bisyo gibiyan para ni mo ako nagbinutan. Yatag ko ang pagmahal, walay katapusan. Ikang babaeng gipangarap, dili ka baylo sa uban. Ang pagmahal ko kanimo, makabugtog yun og ugat. Buhaton ang tanan para ikaw maako lang. Basta magkuyog ta, perti kong lipaya. Minutong pre maghulat sa tawag mo. Madungga na lang ang tingog mo. Lipay nakaayo ko. Wala na'y laing pangitaon. Basta ikaw akong panggan. Tanan yun akong buhaton. Para lang yun malipay ka. Ikaw ang akong inspirasyon. Basta magkuyog ta, perte kong lipaya. Tungod ni mo, bisyo, ni
nagbinot aniya tagko ang pagmahal. Walay katapusan, ikang babaeng gipangarap, dili ka baylo sa igat. Ang pagmahal ko kanimo makabugtog yun og ugat. Buhaton ko ang tanan para ikaw maako lang. Basta magkuyog ta, perti kong lipaya. Yes, my toes, my knees, my shoulder, my head, my toes, my paatod, balikat ulo. Hey, maligod saan sa gugma, ginugam na nagandong na problema sa gugma karon. Kaya nga naman ito, ay, kinungabuhan ko bayot. Arang akong inspirasyon, basta magkuyog ka sa atong kalipay. Ang tanan para ikaw maako lang. Basta magkuyog ka, perti kong lipaya. Tungod nimo bisyo gibiyaan, para nimo ako nagbinutan. Yatag ko ang pagmahal, walay katapusan. Ikaw babaeng gipangarap, dili ka baylo sa igat. Ang pagmahal ko kanimo makabugtog yun og ugat. Ato ko ang tanan para ikaw maako lang. Basta magkuyog ta, perti kong lipaya. Oh, dat charot na sa kinabuhi. Oh, ana, dyan dahil sa... O, meron ka 10,000! Ay, mabuhan ko ba yun? Hello, good morning. Pa-shoutout sa Orlando. Pa-shoutout sa akong amigo tuwa sa Cotabato City. Ako, Sultan Mulantao. Sa imong program, baka na-upload mo i-channel dito, di ba? Sa Zeno Radio lang. Zeno Radio, Zeno app. GM Perez, good morning. Good morning. Basta nakita naman ka, kita good naman yung good morning ko, basta basta nakakita lang kita ulit. Ay, kinukubuan ko ba yun? Hello, my friend. Di totoo yan. Diba? Leta Libren. So, hello, good morning. Hello, good morning, my friend. Okay ka lang to. Di ba, malipayon ka ni. Di ba, lang si kanabuhin. Hello, my friend. Si my friend Lita po. Diba? Wow. Ingat. Salamat kayo gabi. Sa kuan, sa Redors. O sa 500. Ay, feeling. Good morning. Buang ko bayot. Wa kay Wednesday galon. Ginoo ko mag-ianda man to. Wa ko na masok kay matsagil bes mga sa Santa Barbara mapiag do dayo. Happy morning di ay. Sa Riondo, sa Mariki, sa Carolina, di Soria. Wow, diya sa wala to masoy sa West Mincom. Happy morning la sa Edwin Andros Airbase. Wow, Pangs Panganiban. Happy diba? Belated my birthday, Pangs. Diba? Siyempre, good morning, may puntag, Ma'am Pili Sagoso, good morning. Ate Bruas, good morning. Ano ni Gakan, Ryan Gakan, Sus Gakan, yung masilingan na sa Sagoso. Happy morning. Correct, ingat lang, Jodo, diba? Kay Wednesday ka ron. Siyempre, ganda man sumuni ang Ruben kayo. Pinanggago ka niya. Kaya tak na, diba, kay Sub-Saharan mina. Diba, yeah. Siyempre, si Banana. Hala, ready na ba mo, mga minaw, haom sa inyong dugkan ng mga musikang Bisaya. Mga batak, ay, hubuan ko ba yun talaga, diba, Hala, siya kita kong mga anak, Siyempre ko Diyos, ay sentantan, hey, Regine. 106.7 Marina News FM. Sisid na. Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisid na.
O, di ba mapagkalingot? Oy! Hello, good morning! O, di ba? Diyan Molina, good morning. O, siyempre, ingon din, isa radya ako masulti sa Orlando. Isa radya ako masulti, dili. Remember, Sir Orlando nga, dili. Tinood ni siya. Tinood ka ni. Lagi, di mo mapas mo ani niya, di ba? Tinood kaya nga, dili tanang tao gusto kwarta. Tinood kaya na, ang uban gusto gugma o kalipay. Madyo na pinakanindot yun. Di ba? Sigurado ba kayo? Pero ako ganahan siya kong kwarta. Negosyo o kalayaan? Bayan o sarili, pumili ka! Kay kinsa lagod ko? Kinsa lagod ko? Kinsa lagod ko? Di ba? Muna ilinyas mga taong walay birth certificate. Anong alam mo sa pagkapanalo? Anong alam mo sa pagkaboto? Kujuan! Bayuta! Hindi mo alam kung sino ang sino? Aroy, mabuang ko, busog man ko eh. Busog walay kaon, busog lang yapon, no correct, di ba? Sabihan na ito kapalaran ko na adlaw, Wednesday, Merkulis. Ang atong kapalaran karong adlaw, ambot aning sleeping person na ko ay. Correct, ani ana. Ani anang Mindanao. Meron na ba? Meron na ba? Uli na sa kuha. I am worth nothing. Ano to? Hindi mo alam kung sino ang sino? Alboroto, boss. Hey, feeling good. Pamparon, boss. Out of your mind, get crazy like Psycho. Pamparon, boss. Di ba? Nasa maling ulo ang utak ng inyong pinuno. Di ba? Aris, anong aris? You must not forget that everything around is happening for a reason. Wow, social. Di ba? Tanang nandiyan ay pangitabutan ng pangitabutan ko na buhay. Anything happen to us is for a reason din na siya, Aris. Sa imong gumagawa na kayo romantic encounters karon to a mature extent karong adlaw. So you have to take care sa relasyon karon forward or your partner will be gradually dissatisfied with you. So ang the best thing to mo is to lead your partner or your lover to a new found moment nga mao na mag-define sa inyong relasyon. Wow! Joke lang, bihajan eh. Para sa imong karakter mo karon. May mga estudyante nga Aris karon who are pursuing a medical technical studies karon, maka-gain kag huge amount of leverage karon sa imong karera. Wow, bongga. So dapat ang nagkaroon ng mga Aris ka supervisor karon, always check out your work. Na imong malilat nga you have always been the best in the lot. Lot good, di ba? Lata nasa, di ba? Dapat to boss enhance sa imong to a new level. Sa imong panlawas mo karon, enough is enough. Di ba? Di ba Johnson, paboritong Johnson di ko Jordan, no? So ikaw ka na mas come across and you would expect your mind to be more vigilant, ha? Kaya mag-start ang malipis sa mga karong adlaw. So karon na imong mga body image issues karon na. Bantay-bantay na jud ka. Ingat-ingat na jud ka. So tubig-tubig lang. So control lang sa imong mga pagkaon para walay problema. Sa imong pinasa karon, katong mga Aris ka na professional nga interest karon sa making more money. So you start looking for more opportunities in the market. So di na ka kinahanglan nga you have to every financial asset on delivered to you on your plate. So you have to earn few opportunities on your own lang, Jod. Wow, bongga. Bago si Aris, Tauros. Hoy, Tauros! Karong adlaw, this is a good day ni mo karong Tauros. Labi na nangita kag trabaho, nasa good day ni mo karon. Wow! It's a wonderful day. Wow, bongga. Para sa imong gugma, Tauros, karong adlaw ba, Tauros, no? Makita ka og somebody karon nga medyo interesado nimo. Makita nimo karon. So take a few extra moments lang from the day to get dressed. Wow, social, magpagwapa jud ka, pagwapo, because how or when your prospect
attractive companion will appear. Nagpagwapa siya karon, unya panggabi mo kuan kulit. Pagilom na oy, di ba? Oh, nakay perfect match karon na Taurus. Uy, sa imong karon sa mo karon. Imong pili karon na Taurus, so somebody is pointing you towards the right track. So, diba? So okay kayo mo kana, di ba? Makita karon, di ba ingon ko nimo nga? This is a good day sa imong career karon. Wow, bongga. Sa imong palawas sa imong karon Taurus. Kung nag-travel gani ka otherwise, bantay-bantay lang ka, cautious lang ka sa lane, no, di ba? Sa lane, sa brake, look at the follow lang sa mga traffic rules. Okay, baka mag-trouble ka when you drive rashly. So kung if you don't drive safely, siyempre, bantay-bantay lang Jud, di ba, kinabuhi. So balance lang. Para sa imong financial mo karon. Oy, karon nakabinet collects revenues from international customers karon na. O na magkuha good day nimo for you sa financial. So make the most of it lang because may mga bagong customers karon. Nana din na kinabuhi oy do. Ambot aning sleepy person na ko ay bisag asa di kaon jung ko, di ba? Mabuang ko bayot na sa Oy, Gemini. Ay kanon Gemini, you have to strive to maintain your kalma lang ha. Kalma lang ka Gemini while you are in the media. Media laki, media babae. Di ba na sa di ba? May papi lang joke. Correct. Bayot ya. Wala. Bayot dito. Sa imong gumagano Gemini. Ay ginaw ko nakay problema sa imong relasyon ko Gemini. Nakay problema ha na mga conflicts sa ron kay medyo nang hinawain ang imong partner karon, no, di ba? So think about that lang and make the most of it lang kung sa pagsulbad ng inyong problema. Ay may labot-labot kay inyo na gara mo. Inyo na. Sa imong karera karon, Gemini. So kana imong ma-realize karon Gemini, nga na mga several hidden talents karon that you haven't yet discovered. So importante lang not to dismiss and naging suspicion or happenstance. Wow! Kay signal na siya nga something needs to be looked into more. So look on yung happy lang para walay problema. Sa imong palawas mo karon, ay kinukatong Gemini nga nag-attend ng mga fitness class, engage some other type of lifting exercise karon. Nakakaninot ka, you've been trying to increase sa imong endurance. Di ba? Og nagpa-lose weight ka, mi-lose na. Di ba? Wow, bongga. So, it is the best to start your new routine para walay problema. Para sa imong... Thank you. Usually nga po, after sa gym, kakaon po habab po litso. Para sa imong pinansagan ron, na-discover ni mo nga medyo na mga problema sa imong pinansagan karong adlaw, Gemini. O inat pa ta, tight budget lang. O any purchase lang, ayaw dyan, labi ng plan to buy. O ayaw dyan, ayaw. O di ba, ayaw dyan, ayaw dyan para dili sayang ang kwarta. Layo para ba ang 31? Hoy, Cancer! Hoy, Cancer, mamakita ko sa magalingan mo in a role of a direct or teach. O patay because you're talking or behaving with a bit more authority. Patay ha. Ingat lang, Jud. Medyo yung ka na sign of fiery, impulsive, influence ka na. Ayaw, Jud, ayaw. Ayaw po pinalita. Stick to kayong gara po ka. Sa imong gumakaroon, since ang imong emotion is run so deep inside you, imong makita, Jud, nga impossible to speak about them at times. Ayaw, Jud, ha. So kanang imong current partner karon is perplexed by some of your behavior. Di ba? I-explain nyo, retreat or remain relatively quiet lang. Ang imong button is tell what is not personal, slight lang. O siyempre, magpuang kang mga reflection of the way you regenerate. Wow, bungga. Sa imong character man ni Marco Cancer. Regenerate. Regenerate man to regimen. Di ba na sige na buo? Sa imong character karon, kung nagabalo ka o vigilant of what others doing karon, manay maka-enhance sa imong own job karon daw Cancer. So make an effort to answer the questions diba, and find a common ground lang between what you desire o what others require para walay problema sa imuday karera. Gutom lang. Para sa imong palawas mo karon,
So in terms of fitness karon, this is a great day nimo. So ang imong anxiety, on the other hand, can induce depression na harmful to your well-being. Matabantay jud ka. So kini siya, ma-stop lang ni if you can answer the anxiety-inducing issue. Unsa lang mga issue diya? Dry or wet issue. Remember lang, Cancer, nga you must realize na keeping your health is entirely beyond your control. So make the most of it. Para sa imong pinasagaron, imong pila-compare ka sobrang yung resources, So karon adlaw imong nakay mga financial gain karon. So swerte kay ikaw kay problema sa kwarta karon, Cancer. Nakay mga profit karon. Pero ayaw lang dyan ayaw pag-isig, be honest lang and transparent about sa imong mga intentions. O siyempre, you listen what others, what others have to say para walay problema. So manaman atong first ito ba nga adlaw, si Arzar Dinasog Cancer o ng set nga mapas mo. Kaya nituo sila. Kuya Juan, happy lang dyan. Ginoo ko, sa aray. Katulam na kong wig. Katulam na yung wig na Madam Landing. Di ba? Hello, Soke. Ingon sa iyang bintura. Hello. Desnotan. Hello, Ate Bika Dyson. Yes, may South Combele. Happy morning. Nagyaw-yaw diri. Unsa na sila dooy? Murag di na matapart sa society ani. Okay. Di man tayo apel sa lista sa ayuda. Correct ana sa Hala ko beto lang ilabay pa na love you bagbag galing. Regine. Wow, ang galing sumayaw at 106.7. Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Wow! sumayawat ang ganda. Ala, buhi baba mo. Okay, managyon nga. Dili importante kung 8 hours o 2 hours ang imong tulog. Ang importante, buhi ka. Napo dire. Sir Lando, lami na dyan kayo. Surrender sa kinabuhi, Sir Lando. Di pa lang dyan kung gwapo, ambot na lang dyan. Uwe, pag-sure na, oy. Ginoo ko, kuliawang tao. Nagluya man ang kanya, nagluya man ang mga bibi na. Ngano nang aluya man ang mga bibi na diha, nga hardworking man na. Ang sagabi. Hardworking daw. Oy, Ginoo ko, hapit na pang Holy Week, no? Kasi ang Holy Week, no? Sa April di ay, no? Hapit ang Holy Week. Hapit ang Holy Week. Mga dato, magbakasyon na po. Magbayay. At kami mga pobre in town, Ginoo ko. Maproblema, kay kulang sang sagol sa binignit. Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Huwag mo ituloy yan. Sisi ka. Huwag sabihan ang atong second set sa itong kapalang nakadlawa. Si Leo, Virgo, sa Libag, si Scorpio. Ang ikaduang set nga mapas mo. Nagyaw-yaw diri. Gibak bali Sir Lando, oy. Dili man kita katubag sa oral recitation, i-appeal po tanon ang mga pageant. Di man gali katubag sa labi nang ipa-oral sa sa TLE nga major ni Regan sito. Di
Di man ka katubag sa oral recitation sa TLE ni Mr. Regan Sitoy. Papilo na pageant. Ayoko. Okay, Leo na yung good chance nimo that will be run into someone from the old days karon. O kining involved karon, almost certainly play a significant role sa imong kinabuhi. O kani be willing to give lang and receive assistance. Beyond hesitation lang. Wabungga man ka, Leo. Sa imong gumagaron, ang Leo ay Ginoo ko. Karong adlaw Leo sa imong gugmagaron conducive for enthusiasm kay for the past few days ikaw jud Leo been pushing themselves away or attempting to handle their loving relation through caution. So karong adlaw Ginoo ko, you are conducive to enthusiasm. Wabungga man ka sa imong karon when you're immersed karon na major project karon Leo, so you won't have much time for anything else. So Leo should make sure nga not to miss out all the valuable news karon that comes in your direction, para wala problema sa imong karera. Sa imong palawas sa imong karon for a long day ahead of you karon. You may be anxious karon o anxious kanang ba kanang murag nangihi ka ba? Wala mo ka ba ang anso mo na. So na lang kayo mga neck discomfort o karon patay-patay ka. So bantayin na when you can relax. So strengthen and calm your nerves lang. Also schedule for a therapy or relaxation session lang to unwind yourself. Wabungga. Para sa imong mga financial negosyo sa imong karon, Leo ay nakay imo jud kanang nakay steady anticipation karon hold over revenues over long period karon. Kung nag-assess ka sa mga benefits karon og drawback sa expenditure karon lawa, now it's more time to likely to arrive at a significant conclusion lang jud. Bitaw, try lang to get away from any schema. So earn more in less time. Diba? So remember Leo, ang hard work is the only key to success. Wow, manadyo na pinakalindot Leo. Diba Virgo? Oy Virgo, karon Virgo, today is a time to let go. Time to let go na. So it doesn't always come natural to you. Diba sa limang pagtuod the faith in the process. Ayaw jud sa imong gugma karon Virgo is set po ng imong inhibitions karon. Aside and take a leap of faith in love today. Wabungga man ka dapat imong gamit make use of your energy karon, energy that comes with a cosmic climate karon of the day. Wow, bungga. Good luck. Sa imong karon naman karon Virgo, imong relasyon sa imong coworkers is not going to be as strong as medyo naamoy ko namoy dili ka maayo nga pa sa imong coworkers karon. So this is not really your fault. So don't take it personally. Kung sa man so just try lang to sympathize lang Virgo, try lang nimo to sympathize para wala problema sa imong career at trabaho nimo. Sympathize ba ka ng o di mo sumagon sipa mo to sympathize. Para sa imong panglawas sa mga ron karon Ginoo ko full of energy karon labi na sa imong espiritu make feel energized karon lawas. So wala do, continue lang kung unsay imong gibuhat drink water lang, diet, good health and eat green leafy lang mga veggie para wala problema. Sa imong pinasa karon medyo daily reckless karon kung kwarta pag-isgutan Virgo inahinay-taw sa gasto para wala reckless di lang kayo reckless na nag-drive sa kwarta po medyo pataka lang ka mauna karon you are tempted manggo na sa panahon na apod og dili maayo para wala problema sa imong pinansyal mao na pinakanindot di ba Libra. Libra, kung start the day off right, Libra. Karon adlaw you're harmonizing in a gentle way in the morning. Wow, bungga. Good luck na sa imong gugma karon. Kanang imong espiritu karon may try to dissuade karon you from spending time with your partner. So then don't let your unexpected ayaw jud Libra unexpected reclusive spoil your plans through. Ay wala ka go on date
O, diba? And make up your mind nga ma-enjoy ang imong kaugalingon. O, diba? Wabong ka. Sa imong karamdaman mo karon, you will be immensely successful sa imong career, ha? In the following days. So, delete day karon. Following days pa. Oh, don't worry. Many opportunities will come your way. And so, you will make the most out of them. So, make the most of it. Para sa imong mo. Ano ba? Oh, para sa imong panglawas imong karon. Na ay mga ano karon libre ha. Go to the gym. Or the other form of exercise nga imong ma-enjoy. However, definitely Peru, Iru. So, make the most of your high energy levels and take care not to let it run astray. Love na by internalizing it or letting it mesh your emotions. Ayaw jud ka para walay problema. Para sa imong pinasa karon, curb the desire you spend karon adlaw ha. Patay-patay ka. So na mga paliton mo more purchase karon nga you are tempted to make. What? But remember, Libra, saving is the best, ha? Saving is your best bet. Ayaw lang, John. So, make investment lang will serve you in the long run. So, of course, it doesn't mean nga you completely deprive yourself. Oh, di ba? Shop what you need. Oh, di ba? Shop for what you need. Oh, di ba? Along with yourself, just put your long-term goals lang para wala problema. Magbote sila, huwag kay kwarta, mag-shopping ka. Diba? Scorpio! Scorpio ka lang, mag-transit mo to improve sa imong attitude and a sense of intent ka ron, Scorpio. It is a fine idea to give your life a bit more balance and consistency para wala problema. Sa imong gugmaga ng Scorpio, no? Gamiton dyan mo ipagka-silence ka ron. A lot of gain is such romantic situation karon. Or make an argument without having say anything like Scorpio. Make the most of it. Oh, make the most of it. Advice mo, medyo ano sa Scorpio mo location karon. Strong advices you not to do this today with your special person. Di ba? Oh. So, you may not enjoy it. So, make the most of it. Asas ko yung Regan, ha? Nakuha na lang sa make the most of it. Okay, dude. Magdulat ang balibulon niya kay we have to make the most of the day it. Make the most of it. Para sa imong kanan naman. Out of your mind, get crazy like Nakatawa pa sa isang estudyante kayo. Di nga ni kapasar sa oral recitation sa TLE. Papilo na budget. Make the most of it. Sa imong karinag naman mo karon, so may try to drag you back when you're going forward, ha? So ayaw nang kaka-engage sa any form of verbal sparring. Ayaw lang, John. So allow the job to speak for itself. O, diba? Para wala yung problema. Sa imong panglawas mo karon, Scorpio, health is gonna be pretty stable. Wow, pretty pa, John. Stable pa, John. O, nalay mga small issues you've been dealing with for the last few days will be gone. Mawala na. O, diba? However, Peru, Iru, nalay mga mild illnesses karon. Ma-arise karong adlaw that may arise, that can arise karong adlaw. Oh, so mukaon jud ka kay luto man ni rice man good. Guarded against. Para sa imong pinansal mo karon. It sometimes is a matter of changing your attitude, ha? So, and not wanting problems karon to hold you down. So, nag-recommend ko, ha? Nag-recommend ang Bulang Kristal nga, or practice mindfulness today and be optimistic sa imong goals karon adlaw. So good things are on the way lang for you, Scorpio. So good attitude lang and don't let bad feelings get the best of you para wala yung problema. Wow. Make the most of it. Check corrective. So naman atong second set sa itong kapalang adlaw, ha? Ang atong second set is brought to you by Power Max. Power to the max. Oh, kaya naka-power man. Wala dyan kay Kapoy. Oh, diba? Oh, diba?
Siyempre, tungod sa akong skin nga very white na, lamin akong skin kayo, kaya nagamit kong Skin Max. Wow! Skin, contest artista, pagkaninod to kayo. Di ba? Oh. Hala, sa gitna, akong mga igsoon niya, pasigaan na. Ni mata. Napo diri, Sir Lando, bisang kung saan man akong sayog mata, Sir Lando. Sa kalangayan ako, malate to gyapon ko. Okay, na-joke ko'y nabawaan nga tao, bisag doon lang balay, no? Tungod kay 8 o'clock, mamata, magpa-alarm ka kung alas 7. Daoy, sa'yo pa man, ako sa 7:30 lang. Daoy, sa'yo pa man, mga 7:50 lang, no? Hindi ka matugtog pa siya. Hindi ka man, malate na lang. Nakoy kaila niya, sana sa scholarship office. Tinuring kitang kaibigan, Tol. Make the most of it. Nana, di na kinabuhi, no. Hala, sige na. Ito alas 11 na. Kunay ko. Regine! Wow! Ang galing sumayaw. 106.7 Marina News FM. Sisi na. Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Wow! Alas 11 na, Joel. Lamin na pagkaon, no? Diya sa Prince Lechon Fast Food. Ang sama ko rin gandil na. Prince Lechon, tilawi lang. Prince Lechon Fast Food. Lamin kayo ikaw, Lechon. Wow. Diba? Siyempre, wow. Relax. After sa klase. Hello! Ni Gabriel Ramos o ni Almo Mar Joanny. Wow! Yohan! Relax na ba sa siyempre, pa-shout out kasi si Lando Bisaya dito sa Barangay Mercedes, Otto Bueno family and Sarah family and Ricera family. Thank you so much. More power and more blessings. Marino News FM family. God bless you all. From Ma'am Judith Sarah Bueno. Salamat to kay Ma'am. Yes, sa Barangay Mercedes. Wow, bongga Jud. Siyempre, diba? Nasa Jud ni Gabriel Ramos o di Almomar Joanny. Regine, awu. Kuyawan, diba? Sabihan niya ng third set sa atong kapalaran karong adlaw. A few moments later. Si Sagittarius, si Capricorn, si Aquarius, siyempre si Pisces. Ang ikatulo nga mukuan, di ba? Destruction of private property. Samok, sa kinabuhi. So, gara ka, di ba? Hala, nanawag din si Ma'am Christina, di ba? Hello, Ma'am, di ba? Pantay ka, Tol. Ay, on board ko, Ma'am. Ay, isang tawag-tawag din ha, di ba? Ako sa malimang ka lang. Amo Gcash ka, Ma'am? Okay lang, Ma'am. Amo ang kubayot o managanta, di ba? Easy. On board pa ko, Ma'am. Di ko katubag, kuyawan, di ba? Ano si kinabuhi? Meron na ba? Hoy, Secretary, oras is the time to start making preparations karon og mga tactics para ma-achieve din mo ang imong objectives karong adlaw, Secretary. Whether or not you're sharing your personal life with others karon, it's animated and lively. Wow, bongga man. Sa imong guma, Secretary, no? Ang mga astral karon structure today makes you want to stand on a figurative soapbox karon. Siyempre, imo nang i-counsel. Counsel your love interest to the ends of the world and back. Wa bongga, bigyan mo magka.
nga medyo di na mo go down well if you're preparing an intimate dinner. Wow, dinner man jud. Oh, so allow them to talk and tell how they feel. Kasi mag-feel niya about sa inyong relationship karon. It's what you continue to do regularly. Charot. Para sa imong karakter mo karon, Sagittarius, sa people karon at katong mga college nga Sagittarius karon, the day can be quiet lang, quiet, monotonous. But there are details man that you cannot afford to overlook. So nalang may mga complete na documents lang with care. Ayo-ayo lang ha. So attention to detail. O siyempre, you have to comply with all official standards lang. O tungkol sa dili mo pag-attendan na inattention nimo, so you can make a minor but critical error ha. Ingat-ingat lang. Para sa imong panglawas kanon. So na ay mga ano karon na mga emotional sticks karon inside nimo Sagittarius. This is how your body evolved as well. So tani sometimes na kay mga internal issues karon may arise nga medyo wala nimo makit-an wala mo ma-feel before. So this only one you can think is to drink plenty of fluids lang to keep your body stable, or you can see the doctor as soon as possible. Wow, bongga. Sa imong financial mo karon, o kanang it's a smart, dili global, smart doon. It's a smart idea karon to indulge something different. O, Laila, para ma-benefit your mental health. O, diba? So it's still a good idea to talk about your plans with other people lang. So there could be a couple of investing ideas, o gusto ko invest, o siyempre, pero ayaw sa... Murag kulang tag kwarta. Kuyawan, napi-happy lang joke ko rin. Oy, Capricorn, ikaw yung outstanding chance. Labi na mag-collaborate ka with others karon on a shared cause or to have a better sense of intent karon in a relationship karon. So you're feeling more capable karon adlaw, Capricorn. Sa imong gugma karon, samtang plano ka, what you talk about your date can provide you with the requisite trust and reassurance. So it's not the best way to go about things. So instead lang may mga current location karon sa mga astral nga nag-allow nimo to let your conversation spill freely into whatever topics may arise. Wow, bongga. Make the most of it. Sa imong karagdaman nimo, sa imong career for those who are nato sa mga health-related occupations karon, now is the best time to be alive. Wow! Diba? Doctors, mga therapists, mga mangunguot, mangingila, joke lang, sa mga healers, hospital. So na effective mo nindot kayo inyong sa karera. Wow, bongga oh. So kami mga teachers, usaw na lang mi. As usual, we are good, di ba? Para sa imong palawas mo karon, ginawa ko ikaw mga distracted karong adlaw. So na kay mga back pains karon. Back pains, o kanang gamay nga baboy, back pains, back pain. So imo na masulba daw sa wala yoga practice, meditate, o syempre, wala na kalimot sa water, di ba? Para sa imong pinansar karon, Capricorn. So the great day for conversation, and it's fine today to talk about mga financial planners karon or someone else nga maka-assess nimo sa imong mga investment right now. So concentrate lang on your long-term wishes and desires. Wow, bongga. Aquarius. Ako na ayon kaya ako ani garapon mo. Okay na Aquarius, ay medyo dili maayo kaso. Ayaw jud there are so you will have a tough time making decisions regarding the path which might affect sa imong mga prospect karong adlaw. Di wala, bala. Sa imong gugma karon Aquarius, magka-receive ka ng strange energy karon sa imong love life. Sa imong wish to be closer to your partner, and the stars will be in favor pod nimo karon. Wa bongga. Okay ang imong gugma karon Aquarius. Nawa man kay uyab, kulirit, sa happy morning na. Para sa imong karakter mo karon, Aquarius karon
kung naka sa position of power karon, so naka chance to take revenge on everyone who has dissatisfied you at work. What? But, syempre, refrain yourself from any sort of revenge. Murag wala man, di ba ko na siya? So, try lang na to misuse your power, ha? So, if you do, alabala ka, there will be a payback at work later. Bantay ka, o ang karma, ayaw na lang, John. Bantay ka, tol. Managyan, ampo na lang. Sa imong panglawas mo karon, hoy, ikaw guys, attention po ka, ha? Kahit there's suffering around them, ha? So your health will not be compromised today. But you have to keep up a great demeanor karon to help those in need. O, diba? So if someone around you is malnourished, take care of their health. Okay, say malnourished diya. Kay atong ko anon. Atong malmalon. Maningon nga, expression of love and sympathy lang by taking care of your loved ones. Bongga. Sa imong mga financial karon, you should take care of your finances, ha? By keeping them in a safe place. Para dili kawaton. Kay medyo ma-hold up daw karon. Diba? Ingat-ingat lang, ha? Ingat-ingat lang. Diba? Kaya mga planetary influence karon will throw money or you just, ginoo ko mabuang ko din. Hindi na ko mabasa, kay ma-hold up, adapt na, ginoo ko. Basta ingat-ingat lang ditaw sa imong kwarta, ha? Kay baka anal na, di ba? Ma-hold up daw ka na sa Aquarius. Antay ka, tol. Or quick act ideas karon. And special someone or in a relation could be instrumental in propelling you forward. Wabong ka, bantay-bantay na ka, Pisces. Sa imong kumagaron, katong having a date with your loved ones will be beneficial karon. So spend time. So okay ang imong gugma karon. Wow. Ato ka sa kuan, atos barcode unya, Pisces, ato danama ko dito magkanta. Ano ka candlelit dinner daw with a beautiful setting. Wow, bongga. Just tonight, baby. Di pwede kay puro mulaki, wa mo'y baby. Sa imong kanin naman mo kanon, ay magkaimot kang desa. Ang mga professional will get a decent work ordering opportunity karong adlaw. But you will need to relocate to a nearby city or even another world to take advantage of it. Wow! So madawat daw ka sa asalain. At doon ka, madawat daw ka sa Netherlands. O, diba? What? Madawat ka sa Netherlands. Iniguman mo, ulian kada hapon. Buntag hapon, ulian daw ang biyahe. Giato ito ng trabaho Netherlands sa ulian ang buntag hapon. Paulayo yung gara po mo, diba? Oye, Pisces, para sa imong sabra sa imong panglawas mo karon, dream of sleep kulang ka sa tulog karon, ina ba bantay, ha? You have to follow doctor's recommendation sa imong mga treatment karon. So mo feel kang strain every part of your body na lang. So request someone accompany you too. Ablutions. Ablutions ka lang. Lotion sa abs, ablutions. Para sa mo pinasar ka ng Pisces, you have the opportunity to focus on your sense of self baka adlaw. So it is a nice idea ka ng Pisces, ha, to think about your money. Money relationship karon. How it makes you feel. So positive ba or bad effect nimo? So find the answers to problems go. You need to dive deep at times lang. To spend time with the nature lang and it will be relaxing. Wow, bongga. So manaman atong palang adlaw, atong kapalaran di siya tambal o di siya pwedeng gamitong tambal sa unsa man nga klase ng sakit. Because if symptoms persist, insult your doctor, get your card, your cash, and transaction slip. Thank you for banking with us. Kaya sa atong horoscope, sagbusog pa ka, sakto pa ka kaon. Pasmo jug ka. Ala ka na nga ulat sila pagsyagit, no? Regine. Uy, di lang sado lang. Ang galing sumayaw. 106.7
Marina News FM. Marino News FM. Sisi na. Ay, wow! Wow, nauto na malaman na minute pong sabaan ninyo dire. Ay, ito kalimot ha. After sa kong programa, Top 20 at 12 by Uncle Ruben Fajardo. Wow, ginawa ko. Siyempre, alauna, heart to heart of Papa Joms. Salamat Mami Arjen! Sa matchang iyong padala dito. Salamat to kayo, Mami Arjen. Ang atitsanda ang Saros Batchoy, ang Press Lechon, ang Barcode, wow! Grill and Restaurant. See you tonight sa Barcode Paseo. Wow, itong hearing. 673 o 817. Wow! Congratulations! So, goodbye ko na po karong adlaw. Thank you, George. Siyempre, Magsalamat ko sa among station manager. Wala na ang bakito butan kong gikan. Ang matinibangon wala si Dr. Reynalden Tidahay. Siyempre pa mong broadcast technician wala ang anak ni Mami Adi Fajardo. Yan si Robin Cute Fajardo. So kaninyong sa baas kanginan ang tigitik sa kawanangan wala sa Bisaya the one. Sa atong programa katupungan pwede malawan ang tigitik na siyaw. Tanong Bisaya, sikat, nagkakusog na estasyon, lain ang 106.7 Marino News FM. God bless us all, mga chup-chup. Manda, supsa, Manda, supsa, Mindanao, Mindanao. Sahara, Mindanao.